yang gajing kemen berkasih yang gajing sak temu gajing im yang i agwan ne kasutri kong meranong kong arajar artulin dayu uway yaw ni mulong rim kam katak gajing way kata ingken at kamu depan siyaw tani kasangsiyan goyo to kamu sokro tam te wagan ni gajing way ni ingken uman gajing mentoy mto duka di gajinong ngathaw heni hom salaj andai uman gajing mentoy namta ke konsensi barkam jole ya kiwituan ki perlok ki udang penem kami ning ingken tap ketik tap ketik tap ketik tap ketik tap ketik Kalong kesngi sa jingkin mau teng la pateng. Yakin nong senong hadin bo MLA katanya ba New York ki sunga ula pri pat ba ya ke jingking ya kali hagas nong salai. Kene ke jingking ya kabala tip kom ke jingking thlong mau salai ka bajrong sa mitar latai he ke jinglet ka ba saw klor tingka ding ba ka state fund Balapsna na katanat Public Work Department Road Shangpung Division Shangpung. Dekajing yalang play jingking la penyai da Songkonor UW Talang dekajing dan lang kisahab katanat PWD Shangpung di overseer kinong snong bat kiway kabala penong hamadan bol kasnong salaj menta kasngi. Hagni kisnam arjar ar de yu ulai de getaging ken boskam min MD uteng sar de yiti hap yiti jinglong jinglayong i desno skam mai tim sen yong i gamo MLA de wama buram yapi upa uyong pi wadalai chakmat yong blai le tiam man ukam ulakal MLA yakadidang man ko kale riliang wi ikwi king king le hikan henwe jirang khat kinong plan yiki du plan Gang jo ko mandawan ko mandawan slap wahe ra artli kisnem do ika kani ke jingman toil ne ke jing lai lu ti jo i kam ke im lang salang kloto em kam ya ka yaw pangkat ban haki wo bon gi banta MLA yong i leitem wada lai chakmat yong blai upa yong MLA em kat ni i king ken ple lengba yong ka blok laske ars nem de chitom ko ni kiwadrep chedin kwa do khanai henre penthia penchong ke jengmut ke jeng perkhat ka jeng im gong pi ne bha kam ong em kapor kino waro how em kapor kino waro happy hanga em kapor Ayo ya ke jingkran ke balingkot na video kalaskan uba baristar nyang uba di tariang Executive Engineer PWD Shangpung Division Shangpung uba ki pakma Assistant Executive Engineer PWD Shangpung Division na wahe snong salaj uba biwel la pasam bat kiwai MLA yung pi untuk iro au andre hajing yo yung man bingu manu dang karo ukre sistem ule red kamong ktinu blai yo bale red kraw lekit ge daw hajing red em kam ha go na bunsin man itu perlok au chem yo nuksa na man hajing red em kam ha go de bunsin hawan development Haginu ini ta bunsin igawig man bro jok ay buram baklay
em giông ô tai ao kun tui phe ni laman gi karoman le hiap tip phi ai buram hap tip phi le ha men kami keno iwi jing pha barbo man go lawan khai nu nei thao le sia pa prieng ka kemen le pha kani to kedak ke jing kemen le pi knyum pi ka dang emipor ku kau yut ku pi Nada kena peduli di pelan art house nem. Cibun ki MLA, cibun ki minister dan juga itu akan. Raiman ni set wa untuk gua dalam perok dan ni untuk dalam harga stage gua perok gua birak. Tunjuk yo MLA sekat kau ni harga jenis gua yang ngau di kerja sansnem. Bonsin ke jenis phone, ke jenis penbet kam, ke jenis penbet jam. Bonsin man gara-gara kegentin gua siau suk ke siau kemen. Siau kau perok. Nanti dauman ke kawin lagi jing kemen go kro kata uyo kau officer uyo ya lang kamu ni abale kejut wa kenai pi sebar dengan ika jemput ambrom lagi inki ngagan mo hey por wa sedang mo join ng kong kau assan extreme engineer hey tai ha join out solution number 1 hey por wa lai sorbi ka ketika surok bertemu krok sebab Kesebab tak tidak tiga cenong tak gua surok kendau dan yang gua ini dia yang mutudi di persang pendiak surok City Town. Kawi gua saat dengan mu ingat happy por tak gua happy por gua sorbi ke surok Sabah. Happy por gua lai sorbi ke surok Sabah. Kawi kita temen gua darap herta. Onggay nga dong ikut bisa ini. Ang imen iwan ini ke Public Works Department sorbe surok ang gai ramara terlibat man sinema sehat ang che men igam ki officers te sin the pa ki han sin the pa ki MLA kemudian happen deh ke kamram te ang ye kita ke temen te hamdul di garmen remen ne pa wa ta wa Ada jenis im tak pun sin im di kermen te kermen wah itu ipor gitu wah lang men beta yang i khang wah gani gajin khang yang i kam di department man go orlong ang ngata ke men la chief house nam do wah me do wah bet jo yo sorok dangiau do wah tong i kata men tamen gani tak ga wa khado tu wah kepang ma tak ayo man gani ka sorok kata te sehat kau pat enggak sa tang wah la chief house nam khatsan snam man ka snam ra kan lebe ni prang yunga man the poi your fikti right itu jo la bi sabati de bidan aman besrok nrayi ong itu to ba da ka dinkret stom na ka department na ka ti tiang timun yung MLA tayo i besrok rong ado poi sabah wa ka ding yo ala to wana prang na din yo surok yo pi na la din mukro de bertu la lagi maladi mo sro la lagi kan kita sebab yo ti yo slok siang yo dolar ki man kesem wan sim measurement dan wan tahu slok yo ti man jadi ni perkat kita kong jan man kampis ke sa mereka ni po ni support ni san listem yo ai ora jai te yo man kampi man kam sekiat jadi giding ken man sekiat ka kaya slok mukro jadi ken yo sispa mitar go jerong nhiều tiêu man ga do man sekiat ka cái đó orang đào đó em cái cái stom noma mà đi rồi ở buat dia ni skim i kami besar i nhiều lệ dalam buat dia rumah mà đi ingo yo plai yo MLAB do champang yo MLAB do start otip wo em cái jing leret ông mà video mungkin kiai kamlam buat dia ni yon kon skim hado umat kami teman ke sung ke tahun ke kami yuluti ini cepat tau empor wa kini ke surok pok sistem ngatrai pok dan jauh rumah meli yang pi ngatrai pok sistem dari pok sistem stenyo uyo hika dewa kerana ni o play duduk mesin betul tak ngaji yuluti wa ketingkin kam ketingkin sabah kam ketingkin Lomo pok nyau pernah ada man kam ga sedang kendar sedang proses kam di dalam i perlu di orang sol
hadok kali deman kan kerana ni surok tan mem sing hoda me jingkin jo surok ngatrai ma em e po sistem yo kendep ka upen yo sanction harus sistem ROA haule dari hasu dan yurti yo surok rong ni la pen pho pen pheng ye ke jing yalang be ke jing ruai bat ke jing shat balai shem benta le ki long kami bat ki samla jong ke snong Kajing wan yang ke yin ken uman ko kajing terku ko crow ye pi kam gi nong chong chnong yong nge chnong ga thao he ni bat kam jo le kajing mun to hi mukut ko pat ye pi an re nam ta ka conscience yong i oro ko wi upun nam kam ye ni yin ken Aku sandali gini gisnem go da lai luti. Da kreich to mos niaw sni nei bantau pentikna. Wa ka konson siang i uyo ko mat i ga roy ga par hagi ni gisan snem ki wa ngaman kau nong mikman. La da kerunyi da dep sedin. Imye len ga konson siang iman go wi ni konson si ko em ha perdi sibun gi jinge la da pai he jinge to wa ga roy ga par. Lada kerunya higi benta goper nado hagi kampure puti haga kot ke kia hagi surok hagi luti ki sengkeng chami wo mani ka wina ke konsumsi kodang sa den hadau kate nei tidak ko jing sa den yang konsumsi depan man go inga hago chimi jing kit klei kamu nong mikmat uyele sitom nei benta upenku bat upen pho pen pen ya kan ke konsumsi gyong i gajing krek kam ka ubru lada persanggar o persang le sing tho udang bun bha ki jingduna ki puye pendap dan ne kumpuye wanra andi lada phai he jing to o ga jing lai lu ki yong kau nong mikmat hagin ki sandali ki snem ki surok wagi yingken ye ki wada deb uchna siang kumen kanai pi ni por wala kam nu le surok ye ko ida deb upenchna hapo kini ki sansnem haga ni ke konsensi yang iki surok ku de uchna la gamnu do po ki cispa so pau kilometer kini to ki surok ku ida yo upenchna hagi benta go per yang konsensi yang i da po ki kamo cispa so pau kilometer kayeng ken gua kinong chong chnong yang konsensi ni mempo perkat kayeng ken sabah kayeng ken salaj ya ko impoi perkat i hendre siau kuman wong lengba ga jing ku yong brai ba lengba ga jing kre sidom siau kuman wong wa hagen gi sansnem ar dali gi ken da yu pendem bala da pha he jing to ga jing nang jing start ha ga jing layong go por ga jing layong go juk ga jing nang jing start man go wi ni benta ko em kam la da i kwa ai wagi em lang sa lang gi yung gi saming yu ku gi hagi ni gi sandali gi snem gu da lai chudin ko wi ge challenge ku nga chim ga jing im yung nga ga te to upen bha upen miet ya gi thau pure hagi chnong go per la da kerunyi hagi government school hagi ubun gi chnong gi thau chami wagi government school yung i em gi ha perdi ga te ga jing umbit umbiang nei bentau penman kam di classroom ko e jing hikai kena apo ini ki sandali ki snem da em kamo chipau le ne khat ar tali ki skor ye goda deb penchna bari goda deb penyo sanction nei bentau penyo ye building go themme hago pensuk ya ki kena hago yo ki jing pure puti ko bit ko biang ka skor yo go ida boi ka secondary school hita po chnong psiar man go wi ne gajing ka achievement ko ngas ngau suk hado katte ka chnong psiar hi por sedang ya bo ka proposal nagaliang ka education department dong mai goyenga ko ka report ko 1CE mem enrollment hita chnong psiar nei ti daw mye bo ka secondary school hita Anda ingat kejing ya site kejing ya kelamo ki. Hawa kejing sedang pu em go nagaliang department kam nunut ku ang gum em ketika enrollment. Ngai ki sedang ya school ke enrollment uman go kejing bak klei bionga. Barsiang kumen wong hadinu de ya kelam hadinu di pensiau. Nagaliang sorkar membanse de go up bat ubo no ya ka wi ke school
heita hapo chnong psir bat siang kumen wong ipi o wat ik building le hado ko ni ka por da dep ika punchna bat usdang no ki hikai usdang no ikna uchong haga tika school building uthumme nebanta uyo ika tika hikai hejing eto ka pure puthi kajing ilai luki nagamta wanra ika jing hikai le ne jing nang jing start ko biang nagamta ka konsensi yong i ngakau nong mikmat ya lai luki ne mentau penyo ya ka wiga residential school hei ni hapo konsensi yong i kaniga residential school to ka eklavya model residential school ka IMRS hei jing eto jing lai luki ne mentau ka IMRS kat kau man kate iwadangsa to uyang don hi saya ka sanction ada approve ng liyong education department bada tikinale hakuwa ka wi nagi IMRS na perdi ki sofa to liguan hapo ka state yung i ka wi uwan go hey ni hapo konsensi yung piyonga yoluti wa yani ka IMRS hadin katu ka dipor ni bada amla artli ko de penbena sanction sarkar yoluti wa gani yung ile hagini ki por ko khajak penbena no sarkar wadayo sanction nagamta ka IMRS heni hapo lasken block kani ke IMRS man ko jing mentoy ko krom to dukat igawi le art ligi chnong kani sa to man ko centrally sponsored school ako bon ki khna yo yo jing mentoy lagi chnong go pair ki wan pure hakani ka score ya ko idang wan rai Daya kelami ke wiga secondary school ni mentau ubo hita hathain chiliang mentang. La dapat ini ke thau yang piche ni le sampai ite jingduna. Kajing am kam wan ra ite secondary school. La dapat jing itu wigi lower primary yo se bod rabbiang ka thau ko bhaw ni cheni. Ki upper primary level le kam te yo se bod am ba wi chnong. Handai kam tam la dapat Kebenta gua dang cem jinge ichong itau bat kimlang salang kateto ke secondary school. Aku ngar ngliang kau nong mikmat kadiman ko gawi ni githong. Nei benta wanra yakiti ki secondary school. Agi benta go per yong ko konferensi yong i knang mo gi khon gi yong i suki hei jinge to uyo yakate ko pure puti mari gi jingnang jing start yong ki. Tam nam ta ki kena sur kiwa lai pure agani ke government LP school hini ha salai wa dayo sanction ikat ka man gati yagani ke school government construction of government LP school salai dayo sanction ikat kamu so lak bar yagani ke school yu se wong boy hadin setia apia bo sedang no ita sendor ejing itu wa jing ko jing khia am chibon ke jing yele hakwa i to pendap penbiang lene wanra ya kita office lene ki sub center ki PHC kam te ter kaniman ko gawin ni subject kurang man challenging bhainga bat kermen wah ki por sne murang wan chakmat kani man ko gawin ni issue ko ngau ra hakmat nei benta open sia hakmat yung sarkar ya ka jing e ko i kam gi nong chong mat i he jing eto o yo i thau su mar go biang ha ki chnong ki thau yung pi gyonga Dang MC pun kali gichnong, kiwato ubo i sub center. Dagi pau kali gichnong, hapo kani ke konsensi yang i kiwato ubo i sub center. Pada hejing itu kani ke kam nagaliang yang ada de perchang unai. Bad ke proses dah lai ke cakmat, bad kermen ile, wajib katu kani kali sub center, dangwan mi ki hagi ni kipor dangwan cakmat. Hapo ke konsensi gyong i mye wong ha ku penbiang dot yoro kisong itau handai nga nur wong yepi heni por katu kan itali gi sub center dangwan gi heni gi porangwan hapo kan ke konsensi gyong i yang wada jang ke por election nga kwa bo ko jing kerpar yepi kam ginong chong chnong ki perlok wi am lang heni woro ke kami kam ginong mikmat sandali gi snam man go ke por gulongkot yo le se ha ke por yang paj ba sandali Islam man go por go jrong handre he ikam ginong ikmat
sandali kisnem man go golong kot hado kate hako gajing lai lu tigyong i dang bun gijing terang gijing ang not kiu kwa iwanra hande ni daw lang kot kapor umpu ye pendep lene umpu ye penyo i kata gajing terang gajing ang not kiyonga Lagi daw nagli ang kau nom ikmat bobi ngajing kerpat gajing pensiaw pi hako gajing lai lu tigyong nei bantau penpo penpeng wanra ya ka roy ka par hapo ka konsensi dang bon kiti jing tmu dang bon kiti jing ang not yang nei ti da kwa ukar par pi wai nga ka lat buti hago yo wanra ya ka ni ka roy ka par hapo ka ni ka konsensi gumaya gyong i bat kamu na pensia kita ni ko he wala da ka lat buti wai i kan mo ko wanga no wong hakmat yang pi wa ka surok ini hepo chnong salaj uman ko wiri ki isu ko hakmat tam ko ngau chimo kamu nong mikman kani unod upentikna ya fi umnod wong ikat mutli ki por ne kan mutli ki snemu bam go hande upentikna ya fi wa kat surak salaj ko wiri ki isu ko hakmat tam nga kamu nong mikman uchimo bad upendep lada je wa lat ki dang wai nga how nu snam nang wan mko ada wan hakmat yang pi wong wa lene mko ada way ti excuse mesti men gawi andre ka ni man ko jing kut jing mut yang kamu nong mikman lada ka lat ti wai ko kani man ko gawi ni isu ko hakmat tam siang kumen wong wa ka konsensi yang i man ko gawi ni konsensi ko M6 ko M Burom yele wong ipi man go am nam em burom nim ha la kenya hijing ito wa jing lut jing sep ka konsensi yang pi yang man go wini konsensi ka waduna ka jing lut jing sep bat ka wajit ya giti nong mikmat da ka pencong ya nong rim ko scam tinga em go jing kermen go scam ka waki nong chong chnong maya yang ni konsensi yang i sajisin ha go penteme ki nong mikmat uchim gi tegal luti hago upai ya ki ukam gi nu kibru ki wato upha sita jpo assembly nagaliang yang kau nong mikmat hagi di sandali gi snam kamu cukhana hakmat yang pi lada pai ni gi skim go per go ide yo wanra sandali gi snam nganut wong pi katte palat ye ka sospa san folklore kaskim ko da dep iwanra heni hepo konsensi yongi kite to jing lai luti kite to ikam yung ada kre hagi di sandali kisnem no dep chadin nei ti daw nei bentau yo pendep iko bun ki jing trang ni jang no yonga chimi ni galat chimi ni kabu hago pensia ho pi kam gi nong chong chnong yong chnong salaj bat kamjo ni perlok ku amlang biang yang ka lat buti hago yo man kau long mikmat yang pi bat lada ngau poi chakmat umpin si lado ye ka lat buti ko pi da pinga bat kateto ka kamram yang hago penti kina biang saji sen wa ka roy ka par wan go hapo kani ka konsensi gyong i bari jing jing sa din kyo ka konsensi ni mar to hakikat tu kan dili gisnem do lai chadin lang ba jing kre lang yong i kerman wa ye wen bari ye pendong pendam ye kani jing sa din gyong i